Yesu nashimwe twongeye kubaramutsa abakunzi mwese mudukurikirana aho mutumbereye hose turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo twongera tubaha kaze kugira ngo twongere dusangire ivy'Imana se ku mutima wanje imbere yuko dutangira reka dusenga Imana. Turagushimiye mwa Imana, turagushimiye ko wongeye kutwemera ko turamvura akanwa kacu tukavuga izina ryawe Mana, ntuhabwe icubahiro. None rero turaciye bugufi imbere yawe ngo amaraso yawe Yesu Kristo tuzadutunganye kugira ngo bikunde twemerwe nawe. Mana uje kutuba, turagushimiye ku mbabazi zawe, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye ko utubwira, turagushimiye ko twita, ko twitwararika. None nyakubahwa turakwinginze utangure natwe kugira ngo mwa Imana utangure natwe tuganire ku byawe Yesu Kristo, tuganire na bwoko bwawe kugira duse ku mitima yacu, ndetse databuja mukunzi mwiza utangwa natwe ngo tuzane natwe mpemu wawe yera genda kuri benshi bazokumva Mana kugira ngo bashe gutahukirwa ivyo bagombye kutuganiriza, ndetse mwa Imana imbaraga zawe zigaragara kuri benshi kugira ngo dushobore kutugwanira wa mwa Satani agenda atugwanya akanubagura ibyo batuganirije. Duteshe imbaraga zose z'umwiza aho ziva zikagira zigwanya bera. Ibisigaye Mana turagwaye kazi na kare kugira ngo uganze imitima yacu kandi ubaye natwe kandi ngo utahuze ivyaha ku izina ryawe ryera Yesu twese twizeye, amen. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Reka dutangwane n'indi ndirimbo iri muri kantike ya 83. Reka turirimbane mu izina rya Yesu Kristo. Ewe Kristo umutwaro wanje warawiremetse, wishize mu gishingo canje umbera ikimazi, wawunkuje kw'amaraso sinkiwikoreye, wawunkuje kw'amaraso sinkiwikoreye. Urupfu n'umuvumo vyari mu gikombe canje, waraciranguje ku bwanje maze unsubizamwo, uranyeza ngo nze nshike abw'ijuru, uranyeza ngo nze nshike mu bwiza bw'ijuru. Urupfu n'umuvumo vyari mu gikombe canje, waraciranguje ku bwanje maze unsubizamwo imigisha mu gishingo c'abamururazi, imigisha mu gishingo c'abamururazi. Imana yabanguye inkoni kugira ngo impane, ariko ntiyashikiriye yamashu yewewe. Imimyore yawe Yesu niyo yankijije, imimyore yawe Yesu niyo yankijije. Agigimye nyamutikiza kiguhitirako, wampishije mu gikiriza ngo ntikinyukure, ca mondeye ko mwami none hareyutse, ca mondeye ko mwami none hareyutse. Imana yasokoye inkota iragusogota, ipfushwa n'amaraso yawe ntacikingira ubu. Umutima wawucika ugubatirwayo, umutima wawucika ugubatirwayo. Mukiza narapfanye nawe
kuko wampfiriye, warazutse unkura mu ngoyi, ucungerera mwo uranyeza ngo nze nshike mu bwami bw'ijuru, uranyeza ngo nze nshike mu bwami mw'ijuru. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Twifatikanije n'uwo muririmbyi yaririmbye avuga ngo we Kristo umutwaro wanje warawikoreye. Rero turashimira Imana yatanze Yesu Kristo akaza akatwikorera imitwaro, ya mitwaro yacu y'ibyaha twari dufite, ya mitwaro yari yaraturemereye, bya byaha twagenda twikoreye, ariko Yesu yaraje aritanga Golgotha ku musaraba, arabyikorera, aba ari we abambwa mu gishingo cacu, arabambwa turabamburwa, yarapfa turapfana nawe kandi tungazukana nawe. Uyu munsi niyo mpamvu turiko tuvuga izina ryiwe katwumva tunezerewe, kuko twarose ubuhungiro muri Kristo Yesu, twabonye ubutabazi muri Kristo Yesu, twabonye urukundo, twabonye amahoro, aho tutari kwikiza, aho tutari kwishoboza, ariko Yesu yarahabaye. Niyo mpamvu uyu munsi tungera akadutuma tukavuga ibyiza vyiwe. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Twarugira ngo twifatanye n'umuririmbyi kugira ngo twongere twibukanye rwa rukundo yadukunda, akikora imitwaro yacu y'ibyaha, akemera ibyaha byacu, wataca yakoze akavyikorera, bikaba kuri we, akemera agakubitwa ku bwacu. Rero uyu muririmbyi yari byiza avuga ngo ewe Kristo umutwaro wanje warawiremese, wishize mu gishingo. Rero yadukunze urukundo rw'akabura rugero, yaritanze atanga ubugingo bwiwe ku bwacu kugira ngo tuze twimane nawe kuri wa munsi. Yesu Kristo abaho umugisha. Rero indirimbo ari ku mutima wanje, nawe niwumva igufashije urashobora kuyiraba ni 83, hama nawe uririmbe. Indirimbo iryoshe cyane itwibutsa urukundo Yesu yadukunze, akikora imitwaro yacu, akemera akabambwa ku musaraba ku bwacu. Reka dusange ijambo ry'Imana hatevye. Ijambo ry'Imana riri muri Luka, ijambo ry'Imana riri muri Luka igice 9, turasoma ijambo 51 turashika kuri 54. Ijambo ryo twavuga ngo abasamariya bima Yesu indaro, maze iminsi yiwe yo kuduzwa mu ijuru igira ishike, yerekeza i Yerusalemu. Amaramaje kujayo atuma integuza imbere yiwe, ziragenda zija mu mihana y'abasamariya kumuteguriza. Ntibamwakira kuko yerekeje i Yerusalemu. Abigishwa biwe Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, mugenzi, ugomba ko tubarira umuriro ngo utibuke uve mu ijuru ubayigize nkuko Eliya yakoze? Rero ijambo ry'Imana riratubwira ukuntu ngo abasamariya bimye indaro Yesu. Ngo maze iminsi yiwe yo kuduzwa mu ijuru igira ishike, yerekeza i Yerusalemu. Amaramaje kujayo. Nawe mwe data, ijambo ry'Imana baravuga abasamariya, ariko uyu munsi nawe ugirabishe ko wumve ko muri we wahaye indaro Yesu, ukumva ko muri we wamwakiriye, ukamwakira mu mutima, ukamuha ikibanza akaba muri wewe. Kuko hano baravuga ngo amaze iminsi yiwe yo kuduzwa mu ijuru igira ishike, yerekeza i Yerusalemu. Amaramaje kujayo atuma integuza imbere yiwe, ziragenda zija mu mihana y'abasamariya kumuteguriza. Rero muri kino gihe Yesu yarungitse intumwa ziwe, yarungitse abakozi biwe kugira ngo baze kumuteguriza. Baraza mu itorero, baraza mwede baragushikira, barakubwira ngo babategurize, barakubwira ko Yesu agukeneye, Yesu agushaka, agomba kumuha indaro. Ariko mwene data ari benshi barayimanye, ntibigeze bemera guha indaro Yesu. Kandi twibuka Yesu ukuntu yitanze Golgotha ku musaraba ku bwacu, akabambwa kugira ngo twe tubamburwe. Yesu Kristo yitanze igitambo ku buzima bwacu, yitanze igitambo kuri twebwe kugira ngo tuze twimane nawe kuri wa munsi, kugira ngo turonke ubugingo budashira, kugira ngo uyu munsi tugire ubuzima buzima. Ariko araza kudusaba indaro, araza ati ndashaka kubana nawe
uhinduke, ubuzima bwawe buhinduke, ubuzima bwawe buve mu byaha, ubuzima bwawe buve muri gehenomu, buve mu kurimbuka, ariko ntituvyumve. Rero hano yarungitse intumwa ari bo bakozi bayo, baramubwira ati genda untegurize. Rero muri kino gihe Yesu yarungitse intumwa, yarungitse abakozi bayo, bariko baramuteguriza. Mwe data, niwumva ijambo ry'Imana ukumva integuza uko Yesu ariko arateguza mu mitima ya benshi, rero ugurura umutima wawe kugira ngo umuhe indaro, kuko hari igihe kigiye kwifuzwa, umuntu akifuza kumuha indaro bitagikunda. Ariko uyu munsi nimba Imana iri kuyaza igatuma ngo abantu nimwihane, nimugendere mu nzira Imana ibashakamwo kugira ngo mube mu mugambi wayo, ariko mukaba mutariko muravyumva. Rero uyu munsi Imana iri kuyarungika integuza kugira ngo Yesu aza abane natwe mu mitima yacu, aza agendane natwe, aza ahindura ubuzima bwacu, ubuzima bw'ivyaha, ubuzima bwo kwidodomba, ubuzima bwo kutizera, ubuzima bw'ivyaha butandukanye. Imana irashaka kuduhindurira ubuzima, tube mu buzima buzira icaha, tube mu buzima burindiriye ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo, tube mu buzima ubugingo bwacu bwahindutse. Umuririmbyi yaririmbye neza ngo ubugingo bwanje bwahindutse ukundi, ngo aho nahekira Yesu Mukiza. Nawe uyu munsi mwe data, turagomba ubuzima bwawe Imana iragomba ko bugahinduka bushasha. Wahora umubeshi ugahinduka mushasha, wahora umunyarusaku ugahinduka mushasha, wahora uri umunyabyaha ugahinduka mushasha, kuko Imana iragomba ko tumwakira mu mitima yacu, akaba ari we yiganzira ubuzima bwacu, akiganza imibiri yacu, akiganzira ubugingo bwacu, akatwiganzira wese, kuko imibiri yacu ni isengero za Kristo. Rero mwe data, Imana irashaka ko iduha indaro. Aha twuvuga ngo n'Abasamariya, umunsi wumve ko atari Umusamariya, ariko uwo munsi wumve ko ari wewe. Rero ngo arabarungika mu mihana y'Abasamariya kumuteguriza. Ntibamwakira kuko yerekeje i Yerusalemu. Abigishwa biwe Yakobo na Yohana bayibonye baramubaza bati, mugenzi, ugomba ko tubarira umuriro ngo utibuke uve mu ijuru bayigize nkuko yari yakoze? Rero muri kino gihe Imana iguma ituma abakozi bayo kugira ngo twemere, twice bugufi, twihane ivyaha, Yesu azabane natwe. Ariko nkuko kenshi tuguma twumva yuko Imana ije guhana abataramwakira, abatemeye kujana inzira yiwe, suko atabishoboye kubikora, ariko harimwo abarindiye ko bihana. Rero kuko Yesu Kristo camuzanye, ntiyamuzanye kugira ngo arimbure abantu, ntiyamuzanye kugira ngo yice abantu, ntiyamuzanye kugira ngo anezeze nuko abantu barimbuka, ariko Yesu Kristo anezerwa nuko abantu bihana. Rero kuba atarabikora, kuba mwe data yarakubwiye kuva kera ngo umwakire ntumwakire, ariko ukaba ucidegembya, ukaba ukiriho, ukaba wikora uko wishakiye, suko atagufise kubasha, suko atakukorera ico ashaka cose, ariko nuko arinde avuga ati reka ndindire, ejo ubona yo kwihana, ejo yahinduka, ejo burya yo kumva imburi, ejo burya yo kumva ijambo ryanje akihana. Niyo mpamvu uyu munsi ukiriho, niyo mpamvu uyu munsi ugihema, niyo mpamvu uyu munsi ubona ukiryama bigakunda ukavyuka, niyo mpamvu ubona ukigenda bigakunda, niyo mpamvu ubona ugikora imirimo yawe ukayirangura, ukagaruka uri muzima, ukagenda mwibarabara ukagaruka uri muzima. Ntuvuge ngo nuko ari imbaraga zawe, ntuvuge ngo nuko uri umuntu ukomeye, ntuvuge ngo hari ikintu na kimwe cotuma uwo kwirata, ariko irata yuko Yesu akugirira imbabazi, ko ubuntu bwiwe bukigutwikiriye, ko uburinzi bwiwe bukikuriko. Rero niyo mpamvu mwe nariko ndakubwira yuko ukwiye kwakira Yesu Kristo, ukamuha indaro mu buzima bwawe, ukamuha umubiri wawe, ukamuha ubuzima bwawe akabura bwiganzira, kugira ngo bikunde uzubahe nawe ubwami bwo mu ijuru, kugira ngo igiti kiza niryaza ntuzobemwo, kandi igihe cyo guca imanza nihagera uzo mu bana b'Imana. Rero mwe data, ijambo ry'Imana uyu munsi yariko tubwira ngo twakire Yesu Kristo nk'umukiza wacu,
ubugingo bwacu, twakire Yesu Kristo yiganzira ubuzima bwacu, twakire Yesu Kristo aganze ingo zacu, twakire Yesu Kristo aganze imbyaro zacu Imana yaduhaye, twakire Yesu Kristo aganze imiryango yacu, aganze ibyacu byose, aba ari we abikontorora. Rero ni iri jambo ry'Imana, kuko niwakira Yesu akakubera mwo byose, nta gahombo uzoba ufite, ahubwo uzoba wungutse ibintu byinshi bidasanzwe, kuko uzogira amahoro. Ahatari amahoro uzogira amahoro, aho utagira umunezero uzogira umunezero, aho utagira ibyishimo uzogira ibyishimo, kubw'imbaraga z'Uwiteka Imana yacu, kuko uzoba waremeye ukakira Yesu Kristo akakubera umwami mu buzima bwawe bwa misi yose. Uzotuma utagikora ibyaha, utakiganzwa na kameremere, utakiganzwa n'ikibi, utakiganzwa n'umwiza, ariko uganzwa n'umuco, ukaganzwa n'ibyiza, ukaganzwa n'ingeso nziza. Niwahagarara neza, Imana akaba ari kwiganzira. Rero mwe data, ni ijambo ry'Imana. Imana yemeye ko rishira ku mutima, Imana yari ku mutima kugira ngo turongere turiganireho. Imana yo mwijuru umugisha. Turagushimiye Imana ko uri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana y'urukundo, turagushimiye kuri Imana y'amahoro, turagushimiye ko uri kumwe natwe, turagushimiye ko tuganije mu ijambo ryawe. Icyubahiro ni icyawe, kandi ukatwibuza ko watwikoreye imitwaro. Haleluya, ukambwa tukabamburwa, nuhabwe icubahiro. Kandi turagushimiye Imana ko utazanywe no kuturimba, ariko wazanywe no kugira ngo dukire ibyaha, kandi kugira ngo haleluya utwoze ibyaha byacu, kugira ngo wa munsi tuzatubane mu bwami bwo mu ijuru. None rero data, turagushimiye ko watangwa natwe, abusozera natwe, duse twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo abahe umugisha.